I pozdrav svima ljudi, evo nas ponovno, tu smo, dakle danas igramo FIFA 15 i kao što možda ne znate, koja je to bila glupost, kao što ne znate, vjerojatno na Android FIFA su se vratili transferi, odnosno samo malo ova kamera, odnosno sad se napokon mogu kupovati igrači, vidi ovaj, nemaju kontrakte. Pa ćemo danas složio sam malo, one sam sve igrače prodao, pa sam složio ovu ekipu koji nema neki chemistry, ali prvenstveno sam tu stavio zbog Ter Stengena, Modrića, Jamesa Rodrigueza i Benzeme i Bruno, on je isto iz Španjolske lige i više niko nije, ali to je španjolski tim. A mi ćemo danas otvarati pekove i kupovati igrače, ali danas nećemo otvarati pekove u stvari, ali epizoda će se zvati otvaranje pekova i kupovina igrača, ali danas ćemo samo kupovati igrače. Znači, kao prvo, mislio sam dovesti jednog centralnog bočnog, centralnog ovog, kao CB poziciju iz Španjolske lige, znači mora biti gold. Pozicija nek bude, čubene, kamo sam stisao, CB, Liga, Španjolska i za jedno 2500 ili možda, evo ovako bi bilo idealno nešto, da neko ima onako solidan neki, da vidimo, a ovi su svi neki amaterski. Mislim da bi trebali dovesti nekog iz Barce, da vidimo da li ima neko u Barci za te pare, a dio onaj Jeremy, evo ga, Vermaelen, ima Vermalena, kako bi rekli neki ljudići, a da vidimo da li, a nema Jeremija, ali kao što ste vidjeli imao gospodina Vermalena, tako da ćemo njega uzeti, samo ne znam za koliko se on para može kupiti. Evo vidite, nema ga za 2200. Ali najjeftiniji, za 2700 ga mora biti. 2500. Što je ovo, 2400. Ko ima najviše kontra, a svi imaju 100 onog prvog. Znači ovog uzmemo. I to je taj prvi igrač. Znači onda ćemo uzeti jednog, pa mislim desnog bočnog. Sad ćemo vidjeti iz Barcelone. Nećemo, nego ćemo na primjer da vidimo koji su igrači kao desni bočni u Španjolskoj ligi. Da vidimo. Ovo mi se ne sviđa. Nimalo. U Real Madridu imali koji? Ima Arbeloa. Samo 4 Arbeloe. A da vidimo da li bi bilo nešto više da Carvahala za 5900. Za 5900 da ga dovedemo. Pa nema ga. Ili je tamo bio? Ali nije, mislim. Znači onda nećemo desnog beka, nego idemo dovesti još jednog centralnog boča. Pa kako da kažem, CB. Znači zajedno. Da li ima za 5900 jedan? Ima. Varan. Znači taj Francuzić. Da li ga ima za ove pare? Kako sam ja prošao. Za ove pare. Nema. Da li ga ima za nešto veće pare? Pa mislim da bi ga možda bilo za ovog. Evo ga, za 4000 ima 10 kontrakta, to je sasvim pristojno i može. I to je bio taj bočni red. Real Madrid, sad ćemo probati da li ima Čičarita ili kako ga svi volite zvati, mislim svi ga volite zvati Čičarito, odnosno evo ga, ima ga.
Ali za 2000 treba nam mrvicu više. Bi nam trebalo i sada nemamo para. Kakva šteta. Kakva šteta. Caicedo, možda on. Santa Cruz. Ovo su sve slabi napadači. Uče, možda on. Uče, znači to je Villarreal. Ćemo vidjeti da li ima u Villarrealu. Da li ima još tih Učeja. To bio jedan jedini, nije bio jedan jedini. Ima ih milion. Ima ih koliko god hoćete. 1500, to sam sad vidio. Da li ima za 1400? Ima. To je samo Vieto. Koliki pace, ali ova ima brži sve. 1100, 1000, 1200. I zadnji 1200. A vidio sam tu 1010 kontrakta, a ja ću rađe uzeti ovog od 14. To bi bilo sve. A sad idem složiti jednu ekipu, pa ću se, što je ovo? Pa ću se vratiti. I evo me nazad. Znači to je ta ekipa koju sam složio, vidite, ima 80 ratinga i 78 kemistrija. Samo malo. Pa ću vam pokazati ove prošle igrače. S Modrićem sam previše odigrao. 120 utakmica, 14 golova, a to je bilo više ono quick simulacijom, vidite, doveo sam ga za 19,5 tisuća. Prodao sam cijelu onu BPL ekipu, James samo 8 utakmica, 1 gol i Benzema 8 utakmica, 2 gola i Ter Stegen mi je bio na golu isto 8 utakmica, tako da tu nema promjena. Na klupi su ovi igrači, ali bit će bolja klupa i svaki put ćemo nadograđivati ekipu. Znači Luka Modrić i Pjanić, balkanski cmovski tandem. I to bi bilo sve u ovoj epizodi. Ako niste, pogledajte prošli video, prošli klip, kako hoćete, pogledajte sve prošle klipove. I to bi bilo sve. I pozdrav svima ljudi, do sljedećeg druženja.